Cina aja. Penting dapat tangga. Wah, benar itu kan. Oh, pacuan lo ditenggelam lo. Bisa tuh ini terakhir di channel penting euy. Sama gede dah geus aya nama urang alin. KKP atau ke Cideng baik kurang traktir lah. Sombong amat. Kalau masalah duit mentah hari wah. Ieu aya buat Penting cair penangka. wah bener apa? Kan dia lo. Atuh lo. Ayo atuh. Yuk, aya Nah, aing capek ya. Mundur. Ngalih anjing HP kentang. duit bae tong marah duit di urang duitna. Ayo. Hayo tuh ulah main ML wae. Goblok. Cair padahang kasih jenal euy. Ayo Ket. I am the one, the way your son don't need a gun to get. Ayo bos. Sok kan berusukan tadinya lucu. Alhamdulillah ya Allah. Kalau di dieu sok cara janji sarebeul lah sapuasna. Siap. Sip, jajan. Ayo ngopi euy. Ngopi. Oh, layan ya. Kopi. Sok mana maresan sapuasna. Goblok. Bangsat kau. Yang dewasa tuh. Ayo bos, pegang lah. Sok lah kita no. Engkau datang Ah rokok. Kembungkus. Rokok. Magnum we. bungkus keras. Sarang China kopina kayak kepala biji. Siap. Ya, buka. Kecil kan, duit 4 kali ya. Matang kata imal di sana ya. Mantap lah kopi lah. Mangga. Ya, Harina.
Kayak keselingin aja. Kayak bos. Orang udun, orang smell, kawan. Mantap. Aduh, Mijon. Bisi deng-dek. Keras. Paling dia lah. Aduh, mantap. Nah, sia-sia cerian dari situ. Nah, aduh yang minum. Bos. Enak, aduh. Bos. Di aturan anak we, bos. Bos langsung bos ieu lah. Mamenana sareng cemilanana, bos. Siap lah, mantap. Balik ya. Di sore euy. Ayo balik ah. Balik atuh membayar lah. Balik atuh membayar lah. Bos. Ayo. Kita bayar ya. Buang di dalamnya. Coba kamu ngetan. Iya mah. Baik, ngerakeunannya ngeur ya. Balik dia. Aduh anjing sabar. Nya jaket aing deui sama anjing. Gaya we hukum anjing dideket. Gaya we Anjing didongor. Lan jaket lan. Tinggalkan. Ayo balik. Jaket usaha sana nu. Orang harga diri tuna di mana euy? Wes kadi ya kawan orang jelema era geus parkirkeun motor tungguannya lah tungguan da babadotan Si erana ieu mah. Bisa ieu orang tenggelan yuk. tadi sok tadi asal entung bos naonan yang tadi ngerakeun aing jeung barudak Gaya.
Kangge warga Bandung, Cicalengka, Cikancung sekitarna bilih pada ameng-ameng mah direkomendasikan tempat Cidegdeg. Tempatnya lumayan indah nya. Kangge ngopi-ngopi sadaya mah. Mantap. Yoy. Nah, lokasinya kak ayo. Ya, lokasi teh di Merdeka. Gelap ngopi. Ya, Tong hilap parkir ngopi. gratis. Mampir ka dieu. Parkir gratis, teu aya tiket. Tapi warung teu gratis. Dibayar. Suasana enak Ngopi. Warungna paling itu aya karedok basreng pakai liwat es lemon. Kopi Cidegdeg aya. Mantap ya pokoknya. Kopi Indonesia aya. Kapal api. Tong hilap. Datang. Amplop cing kandel.